Sino mga tada iti tumatawagin ay alda istorbo mo ti panagidugong. Hello sir. Naimbag nga ako Mr. Ronald. To. Ni konsa mo data ni sir nga dumageng. Malagi pula uno ti boses na. Ni Francisco Dumiging dito, oy. Francisco dumageng sir. Oy, jay ABG, anti-backroom. Oy wine, malagip ko madlaw ko lawan ta boses mo Kapay sir napatawag kayo. Nakatawag na ta imbaga jay intelligence unit ko dito. Nga nakasap. Ano mo ta, nitik balik niya kaparagpag ko. Punto ka dito, sir. Ano sir, ulit man sir? Nakasapol ka ano, nitik ang paragpag mo. Punto ka dito, Food no launa yan sir. Ganganay kami pero kasaran. Congratulations. Kasanang orditan. Di mo kasi ka, ti presidente, dagiti baak. Ay ket haanin aserta ako Imbaga mga minidi nga bumirok kami ti kaparagpag may. Kaya inka gumakte. Ibalot mi, dagiti han nga mga biro, kiti kaparagpag natahan nga mabalin. Nayanak ka lang ang rodo niya, may isa, tapos aglakay ka pa yung may isa. Iso Ang sir, anak siya tigas jay, sir. iso sir nga Sino rodo, di kuan, iti may bagaptap nga presidente, di ba, akta no, isumod ti surveillance mi. ay ket ipasak iti corona iti kina presidente iti baak sir kini kwa. Balong nga maulawak Mildred iti Sanchez Mira. Tapos ti vice presidente ni Mr. Drama Kindanew itakawayan. Kaya nangasawan ni Balong ti presidente, tapos ni Mr. Drama Kindanew ti vice president. When sir? Sige, isuda ti ko isarunomi nga surveillance. Ay when sir. Ti panawagan kada iti amin nga baak dita. Nga iyagawadan ti agbirok paten tano ang isuda matiliw. When sir. Kasi ligtas ka. Syempre sir. Umay ka sir tono kasar ko tono December. Sige, kita no makapasyar na to dita. Basta ti ko i-message mo ni Palong, kin ni Mr. Drama Kindane, talaga nga surveillance misudan. When sir. Sige, kasangaro doon. Hindi lang may payok kinyam. Tagbalin niya nasarakam nga kaparagpag mo. Baka mo, dinari mo lang dito, tamo ka iti may balot. Sir talaga ayatek sunay ayaten naklon unay mo. Talaga nga gininayat kayo. When, sir? Sige, nasiyat nga ron ng kasta, Mr. Ronald. Sige, congratulations. When, sir? Ipakpakam mo, kadagiti amin nga baak dito nga ti anti-baak group kanayon, nga surveillance, kadagiti anak at kagasawa. When sir, gaman sir. Sige nga ron, Mr. Ronald, yaman. Thank you sir. Kating ka dito yung listahan, man. Po perme sir. Thank you sir, thank you. Sige, congrats. Ayos.